Cyril Ramaphosa ke presidente ya ANC gape se ke jaaka fa ditokololo di mo emanokeng jaaka yo ba mo ratileng go ka etella pele lekoko gape moraga kgaisano e gagametseng dipholo di bontshitse gore ke mang a tla etellang lekoko pele. For Comrade Mkhize Zweli, his total is 1,897. And for Comrade Ramaphosa Cyril, his total is 2,476. Paul Mashatile o tlhophile motlatsa presidente moraga go fenya Ronald Lamola le Oscar Mabuyane. Mashatile o fentse ka divoutu di le 2,178. Oscar Mabuyane a iponela divoutu di le 1,858. Fa Ronald Lamola a iponetse di le 315 fela. And Comrade Mashatile Paul, the total is 2,178. Gwere Matashe o tla boela gape jaaka monastilo bosetshaba wa lekoko. Comrade Masondo David, the total is 280. And the last result in this category, Comrade Matabata Stanley, the total is 2,018. Therefore, Comrade Mantashe Gwede is duly elected as a national chairperson. Faisale moraga go phimolwa ga dikiletso kgatlhanong le ANC ke lekgetlo la ntlha go tlhophiwa mosadi jaaka motshola matlotlo kakaretso. And for Comrade Ramukhupa Gwen, the total is 1,809. Nomvula Mokonyane le Maropene Ramukhupa ba tlhophile batlatsa bakwaledi kakaretso. Mokonyana Nomvula, the total is 2,195. For Ramukhupa Maropene, the total is 2,373. Fa Fikile Mbalula a tlhophile jaaka mokwaledi kakaretso. Maswale Pumulo, total 1,590. Comrade Mbalula Fikile, 1,692. Comrade Mseni Ntuli, 1,080. Jaaka fa ANC konoseditse kgaisano e ya boeteledipele jaanong go tla tsepamisiwa maikutlo go ditshwetso tsa boeteledipele go bona gore a lekoko le le busang le na le nnete mo tsamaisong ya lona. Lekoko le tla tlhopha ditokololo tlaleletso tsa komiti khuduthamaga bosetshaba.